Ya, ondel-ondel ngibing, Fajar lagi ngibing, guys. Muter. Wis, dia ngibing di tengah malam. Malam-malam Fajar ngibing. Tuh, dalam ada Fajar. Muter lagi. Oh, us. Oh, tidak. Mantap, guys. Dia sama temannya ngibing dia, guys. Motor lagi ya, lagi dia ngibing lagi, guys. Oke, ngibing lagi, guys. Aja lagi ngibing lagi. Muter. Ya. Akhirnya. Jangan lupa subscribe channel kami. Ngibing lagi. Motor ngibing. Ya. Terus ondel-ondel loncat-loncatan. Tuh kakinya tuh, guys, kayak Fajar, guys. Tuh banyak rambut ondel-ondel, guys. Tuh ondel-ondel, guys. Tinggi, ondel tinggi, guys. Tuh. Ya, loncat terus, ya, muter Fajar. Lucu sekali si Fajar, guys. Fajar lucu sekali, dia di dalam ondel-ondel tuh. Fajarnya tuh. Tuh Fajar tuh. Dia pakai bendera merah putih Fajar tuh. Ya.
Senang sekali anak kecil ini Fajar. Oh, tuh muter-muter ondel tuh dah. Terus, terus. Wah, ya ikutin yang kayak di TV, ngebeng terus. Ikutin yang kayak di TV, joget sampai pagi. Ya, terus Fajar ngebeng, gak ada bosannya dia guys. Terima kasih untuk yang dukung channel Fajar. Tuh, ngebeng lagi, mon, jaga. Pakai Fajar tuh pakai Fajar tuh kakinya Fajar guys, lihat tuh kakinya Fajar guys tuh mukanya tuh dalam mukanya tuh dia lompat-lompatan kelinci tuh Fajar. Nah tuh Fajar guys, masih sama Fajar tuh, lucu banget dia si Fajar, lucu tuh. Dia pakai baju merah putih. Dia lompatan guys. Ini. Pagi dia mulai action lagi, Fajar mulai action lagi, jangan ikutin yang di TV, jangan ngebing, nggak ada puas-puasnya dia. Terus goyang yang ya main tangannya motor dia. Terus ayo semangat 45 merdeka. Fajar main ya guys, teman-teman Fajar, jangan lupa subscribe channel Fajar ya tuh tangannya dia tuh, tangannya gerak kakinya lucu. Lihat tuh, tuh udah muter.